صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا رسول ہاشمی قربان نامت جان من جان من جانان من با جملہ فرزندان من یا رسول ہاشمی قربان نامت جان من جان من جانان من با جملہ فرزندان من از شعاع نور پاک تو منور یا رسول دیدہ من سینہ من قلب من قلبان من از شعاع نور پاک تو منور یا رسول دیدہ من سینہ من قلب من قلبان من حضرت یعقوب می گوید فدایت یا رسول دیدہ من یوسف من مصر من کنعان من بندہ کم طاعتم از لطف آزادم بکن خواجہ من سید من شاہ من سلطان من یا رسول ہاشمی قربان نامت جان من جان من جانان من با جملہ فرزندان من خاک راہ رہروانے راہ اشکت یا رسول سرمائے من دیدہ من چشم من چشمان من یا رسول ابتہی باب السلام روضات قبلہ من کعبہ من دین من ایمان من یک تکلم زا دلال شکری فرما کے ہست قوت من کوت من یا کوت من مرجان من
سجدہ پاکت کے باشد در قیامت یا رسول، راحت من رحمت من ابر من نسیان من، چشم دارد جامی مسکی کی فرمائی قبول، گریہ من نالہ من آہ من افغان من، یا رسول ہاشمی قربان نامت جان من، جان من جانان من با جملہ فرزندان من۔